Salom, jana horas mahubat tahaganupan. Kuria na hinaholongan ni Tuhanta Yesus Kristus, paima ijalohita hatani naibata, pasadahita mauhurta, martonggo mahita. Dami ni naibatama na mangatasi sagala hauhurong. Inma patotap kun uhur pakon pikiran na siyam, ibagas Kristus Yesus. Amin. Hita haganupan Bapa pokon inang sonai age rosi hasoman nama poso ambilan bata bani panorang sadarion aima humbani Markus bindualu mamuka humbani ayat 30 sada das kubani 30. Sonon ma hatani nai bata ilumbahon Yesus sitarononni dok ai ipukah ma mangajari si dia. Ia anak ni jolmain maningon buedo si tarononni ambuk kononni pangituai si tua ni malim apa si botok surat do ia anjaha bunuhonni anjaha dop salpu tolu ari mulak manggulu anjaha torang do ipatuga hataai. Jadi ia rahkon si Petrus ma ia anjaha ipaingat ma ia. Marhusor ma ia ikawahkon ma susian ni ai anjaha ihata ma si Petrus. Nin laho maho bolis hun lambungkon ay seng uhur ni naibata iparuhur honho uhur ni jolman. Dok ai idolo Jesus ma nama bue ai rapakon susian ni ai. Nini madok paksidea barang ise nasihol mangirikon ahu iparnalang madirini iporsan masilang ni anjaha iirikon maahu ay barang ise nasihol paluahkon hosahni ay do na magawan hosah tapi barang ise na magawan hosah halani ahu apa halani ambilan nama dear ay do paguluhkon si ay aha magunani bani jolma age ganup dunia on bani ang gumago do tondo ini ay aha ma tarbere jolma bahen tobus ni tondo ini ase anggo adong na maila halani ahu barang halani hatakin ilobe ni bangsa parbakis anjaha pardosaon anak ni jolma inpe maila do pasalsi ang roh ma ia ibagas sasangapun ni bapani rap pakon malaikat nama passing in. Amen ay madasing. Uria na hinaholongan ni Tuhanta Yesus Kristus. Buedo rencana pakon sura-sura ni naibata lang sarupa pakon na ibayangkon pakon na ipikir honjulma. Masih buisunai. Halani memang doma ihatahon nai bata bani Yesaya 55 ayat 8 dasku banisia. Nini mak katahon. Sedo pikiraku pikiran nima. Anjaha sedo dalanku dalan nima. Nini Jahoba. Ai songon gijang di langit humbani tanohon. Sonaido gijangan dalanku humbani dalan nima. Anjaha pikiraku humbani pikiran nima. Jadi teks on doma patugahon jelas bahwa paboa sura-sura pakon rencana ni nebatai lebih hando marimbang sura-sura pakon rencana ni jolma. Tutu nagabi sukun hubata Bapak Inang ahado na terjadi hubamu hubata anggo sura-sura ni naibatai lang sarupa pakon na ipikirkon ham pakon na ijupahkon ham bani kuluhmu ahado na terjadi bani ham. Mungkin adong dulu jolma na tetap beriman janah porsaya hubani naibata. Agi petongon na jupahni
langsongon na iarap koni, langsongon ibayang koni, tapi ia tetap percaya ay mana terbaik na iberi Jehovah ubani. Ase anggo tipe-tipe jolma susunon, biasani ay ma tipe-tipe na sanggup bersyukur. Ahape na idopakon, jana ahape na ialamini itong-atong ni guru. Tetapi dong dohomadeba, hasoman halak na marungut-ungut, bahkan manggila hubani na ibatain, anggo sura-sura ni bata, rencana ni bata, langsongon na ipikir honi, langsongon na ibayang koni, lain do hape jupan. Alani aido marungut-ungut ia hubani na bata, ia mangarap kon hape na jupah ni be, halani na jupah ni be on, marungut-ungut ma ia hubani Tuhan na bata. Totu bata haganupan Bapak Inang masih boy sonai hita. Masih boy jolmaon sonai hubani bata. Padahal anggo jujur hita. Segala sura-sura ni bata, segala rencana ni bata bani jolmaon haganuparohkon hadiaron doa. Langadong sura-sura ni bata namambahin magu jolmain. Langadong sura-sura ni bata mambahin jolmain roh dong ni humbani bata. Tapi ase roh diarni duguluk taon. Ase onggado ibasahanami sada ilustrasi na luar biasa tumang pasal rencana ni bata on. Adong masa halak bapa ondum mamatua. Cenah bani sadapan orang dapotan tiket gratis ma bapaon, tiket pesawat terbang gratis. Lape ongga ia naik pesawat terbang, halani aima asimalas tumang uhurni, halani jupahan mahape ia, boy mahape naik pesawat terbang. Aima halani malas ni hurni, halani jupahan tiketun. Jadi bani sadapan orang pas hari keberangkatan ni pesawat terbangun, mulai sogot doma bersiap-siap ia. Sihol berangkat hubendar, ipersiap kon ni mahaganupan barang ni ugas ni pakon na ligan-ligan. Borhak maiyahan rumah naik taksi. HP doko sidas naik taksi onia ahado na terjadi. HP macet madalan bani panorang oi. Wah, mulai manaik emosi ni, mulai manaik ungut-ungut ni hubani Tuhan na bata. Ay masih mamaningon macak dalanon sadarion. Padahal singol podas do au hubandara ni. Lampi gadokah mulai maboy ilewati na macatai. Mardalan mataksi ni ay menuju hubandar. Tapi pay madas ibandara ahado na terjadi. Kempes huma bani taksi niyo. Wah, ang buon manggila ma iya bani Tuhan na bata. Masih boy sunon Tuhan niyon kempes bani taksi kon. Elang tarlambak maaw padahal on makisempatan ko naik pesawat ni. Api lang pigadokah ipadiar ma bani taksi niyon boy madiar janah naik taksi on ma iya da subandar. Janah dupdas ibandarai mana terjadi. HP na terjadi Bapak Inang. Terlambat ma HP iya. Terlambat 5 menit ma iya das bandarai. Halani doma berangkat HP pesawat terbangai. Das kusi ijai mengalami ai mitor naik ma amarahni. Naik ma ungut-ungut ni. Naik ma sorani. Haganup jol mana ijayai imarahini igelain. Termasuk supir. Termasuk bani Tuhan bani panorang ai. Memuncak ma emosi ni. Masih boy sonon Tuhan. Masih maningon terlambat tahu das ku bandaraon. On make sempataku sibur hidup naik pesawat terbang. Terlambat humau. Masih boy sonon Tuhan. Ai Tuhan lang jenge surah-surah muhubak kuni. Ai ma na ihol soh kon bapa ai.
ai mana iumuti ni hubani Tuhan na ibata. Tetapi ada terjadi Bapak Inang. HP 15 menit dok si berangkat pesawat terbang ai. Terjadi peristiwa na tragis tu Ternyata madabuh pesawat terbang ai. Nah dok si itangarni madabuh pesawat terbang ai. Ahama na terjadi bani Bapak on. Ternyata berubah ia 180 derajat. Anggonakan ia mengutung bani Tuhan na ibata masih boy terlambat ia. Sonari terbalik Ihatahon ni terima kasih Tuhan. Macet dalanai. Kempes bani taksik on. Gara-gara kempes macet on terlambat au. Janah lambor hatau naik pesawat terbangai. Halanya selamat au Tuhan. Terima kasih Tuhan. Non mahape dalanmu bani gulukon dalan na terbaik. Kubata hagadupan Bapak Inang. Cerita on ilustrasi doon. Tapi kumbani cerita on, boy do ia rusi hita. Dan kadang-kadang memang songon Bapak ay do hita. Ketika hita makorjahon sesuatu, lang jumpa hita horjatai songon na ibagas pikirata pako surata. Gatido hita mengutung bani Tuhan na ibata. Padahal sa sitom ni ipudi ni namasaon. Ipudi ni kejadian na ialami hita. Ada rencana Tuhan. Ada dalam ni Tuhan na terindah itu tungah ni 10 tahun. Ase marhite ambilan taon Bapak Inang ia jari hita. Ase mangarusi. Ase memahami haganuh sura-sura pakon rencana ni nebata bani 10 tahun. Halani anggui basa hita ambilan taon jelas do temang isobut ijon. Bahwa ijon ipataridah naibata. Ahado rencana pakon sura-sura ni naibata ibagas Yesus Kristus. Sura-sura ai ini Yesus makataku. Anak ni jolmain maningon buedo si tarononi. Ambuk kononi pangituai. Si tuan ni malim. Si boto surak do iya. Anjaha bunuhon. Anjaha sedop salpu tolu ari. Mula mangguluh iya. Onma rencana pakon sura-sura ni naibata ibagas Yesus Kristus. Laho memberi haluahon hubani julma. Haluahonai idopak kun Yesus marhite jalan derita. Marsita ronon itakap isiksa iparsilangkon ibunuh. Tetapi ijon masa sitong ni kemenangan hasangapon haluahon na ipasirsir Yesus hubani jolmain. Marhite jalan onma Yesus Kristus makopkop janah manubus dosa-dosa ni julma. Janah marhite jalan onma huma Yesus patugahkon hasangapon niya pabua monang do iya humbani namatein. Halani maluah do iya. Halani puho do iya do kosi namatein. Tetapi Bapak Inang langsonon HP na ipahami Petrus. Petrus lang boy mangarusi rencana pakon misi ni nebata ibagas Yesus Kristus. Anggo menurut Petrus ay Yesus ay si parkuasa do iya. Janah lang mungkin Yesus Kristus boy itakap halak Yahudi. Lang mungkin Yesus boy ibunuh halek Yahudi. Halani Yesus si parkuasa janah penuh mujizat do iya. Lang boy ia itakap. Lang mungkin mati iya. Sebalik ni menurut Petrus bani panorang ay. Pasti ipajongjong Yesus do harajaw ni naibata i dunia on. Somon harajaw na itanohon. Nai mana ibayangkon na ipikirhon Petrus bani panorang ijia.
Aselang sepakat Petrus menangar sahab ni Jesus bahwa itakap janah bunuhon do iya bani panorang ay. Jadi kira-kira pemahaman ni si Petrus ay usih do songon pilim-pilim superhero bani panorang pun. Anggu pilim-pilim ay idah kita bani ending ni isi do namonang. Namonang ay ma bintang film ni, anak muda ni, talu mahaganupan musuh-musuh ni. Janah marhite namonang ay ma superhero ay, Roma hasomak-kasoman ni marayahon kemenangan ni. Nai ma pola pikir ni Petrus sa sitong ni. Bani panorang ay lang talu Jesus lang itakap Jesus. Sebalik ni monang do Jesus pajong-jong kon harajon ni. Jadi boy ma Petrus pakon susian ni, marmalas nyuhur, marmegah-megah halani hamonangan ni Jesus. Ito tongah ni guluh ni bani panorang ay. Tetapi Bapak Inang hita haganu. Ahado balos ni Jesus hubani Petrus. Ni Jesus makatahod. Laho mahobuli sunlam bungkon. Ay seng uhur ni naibata iparuhur honho. Uhur ni jolmado. Takas mahape marhite ayaton pabawa sedo songon pikiran ni si Petrus, sedo songon bayangan ni si Petrus pikiran ni nebata. Seng sonai misi ni nebata ibagas Yesus Kristus. Anggo ibagas pikiran ni si Petrus, italuhon Jesus mahaganup musuh-musuh ni marhite mujijat. Jong-jong maharajon ni bani panorang ay songon harajon ni dunia on ay ma versi Petrus. Memang bani ujung ni monang do Jesus, markuasa do Jesus, janah jong-jong do harajon ni naibata ay ibahin Jesus. Tetapi langsongon harajon na i dunia on marhite dalam nalikandu ay mamarhite na mati Jesus Kristus. Tarsilang Tuhan Yesus Kristus ini janah mula menggulu ia kumbani hamati unan. Ay do hasangapon ibagas Yesus Kristus ay. Ay do sa sitong ni kemenangan ibagas Yesus Kristus ay. Jadi sedo songon hasangapon duniawi. Anggo gabe raja dunia, buedo jolma, boy gabe raja dunia. Tetapi anggo raja na markuasa na itanohon, raja isurga pakon itanohon pitah Jesus doai. Jana pitah Jesus doho mana boy mula manggodu. Halani si parkuasa, halani ia memang raja do ia. Marhitei haguluhon ni pakon kuasani. Aido sa sitong ni jabar ni halak na persaya bani Jesus Kristus ini. Halanya itu hubata haganupan bapa pokon inan. Pikiran ni Jesus bani panorang ay. Ay ma pasaut kon sura-sura pakon rencana ni nebata. Pikiran ni si Petrus bani panorang ay. Ay ma pasaut kon rosuh ni pakon sura-sura ni sendiri. Ay do ase ihata Jesus iya bahwa bulis ni Jesus hubani si Petrus. Langsung naik sura-sura ni nebata. Sura-sura ni hajol maun dusonai. Langsung on rencana ni nebata. Halani ay hubata haganupan bapa pokoninang. Tanpa sadar kita. Gatido kita songon si Petruson. Bani panorang sadariun. Jujur mahita. Gatido ipaksa hita na ibata. Masuhuni sura-surata. Anggolang terjadi songon sura-surata, songon rencanata. Gatido hita mengutu-ngutu bani naibatai. Gatido hita makatahon bui sahab hubani naibatai. Kekecewaan hubani naibatai. Anggolang isuhu ni naibata sura-surata. Anggolang terjadi songon na ibagas pikirata na yarakon hita. Gatido hita manggila hubani naibatai. Padahal sa sitong ni, sedo sonay. Hita do sa sitong ni na masuhuni parentah pakon sura-sura ni naibata. Hita jolma ondo na makorjahon
parentah pakon visi ni bata ita nohon. Aido asi idilo na bata hita gabi halak na porsay. Aido asi bani panorang on ia jari Jesus do sonahado sa sitong ni prinsip susian na mangirikon niya. Non ma versi Jesus. Versi Jesus, sura-sura ni Jesus bani susian na mangirikon iya ay maningon maparnalang diri. Maningon do huma iya mamorsan sila. Jana iirikon maaw ni. On ma sura-sura ni Jesus subata. On ma rencana ni Jesus subata. Anggo rencana ni Jolma, sura-sura ni Jolma bani panorang ijia. Sedia mangirikon Jesus buedo halani mujizat. Halani tanda-tanda halongangan nabi nahin Jesus ay. Buedo homa halani ruti. Halani bosur sedia marhite ruti i. Ujung-ujung ni salah konsep, salah motivasi do sedia. Gara-gara mangikon Jesus halani mujizat ay tujuan di sedia sedo ujung ni bani Jesus. Tapi ujung-ujung ni bani mujizat bani ruti ondo. Tading do Jesus use gara-gara motivasi na salah bani sedia. Ay do versi Jolma bani panorang iji. Bani panorang onpe bahak do sonon. Bahak do sonari ajaran teologi kemakmuran. Anggo irikon Jesus doma otomatis sukses. Bayak bani arta par dunia onon. Bahak do tumang sunay ajar. Ipaksa do hita mangirikon Jesus maningon pasti bayak do hita. Padahal sa sitong ni anggo versi Jesus bani panorang on na paling utama ay mahita marparnalang diri. Ano arti ni marparnalang diri ay? Ay palobehon sura-sura ni Jesus i atas sura-surat. Wah, ay do sa sitong ni na paling utama. Ano maksudnya? Berarti ang godong sura-surata na diar na jenges menurut hita ibagas pikirata, tetapi ang gulang sadalan pakon sura-sura pakon parentah ni Jesus maningon berani do hita makatahon stop. Nah, gabi sukun berani doham, berkomitmen doham, makatahon stop bahwa anggo sura-sura muay, anggo rencana muay, anggo horja muay, langsungon harusuni Jesus. Ketika kita berani makatahon stop, doma masuk kita hubani marparnalang diri. Berarti kita sanggup palobehon sura-sura ni naibata, sura-sura ni Jesus bani guluta. Ase gabi susia maningon parentah ni Jesus do na parlobe ihorjahon bani gulu. Dupko siya mamorsan silang. Mamorsan silang berarti halak nasir-sir mangirikon Jesus berarti bersedia menanggung resiko. Bersedia walaupun ada sitarono na idop pak koni. Tidak takut, tidak gobir, AGP dong resiko ketika dia mengirikon Jesus. Onma prinsip na teguh bani halak si irikon Jesus. Jadi anggo mabiar do hita resiko laho mangirikon Jesus ay Bapak Ina. Tidak akan pernah kita menjadi murid yang sejati. Asal-asal murid do hasa ay. Halani ay do bani ayat na selanjutnya iha tahun irikon maaw. Irikon maaw berarti berjalan di belakang Yesus. Berjalan di belakang Yesus berarti melakukan, mengerjakan apa yang diperintahkan Yesus. Komit hubani Yesus. Sepanjang hidup, sepanjang golu, tetap ikut Yesus Bapak Ina. Nah, ondo sa sitong ni malas niuhur bani Jesus, anggo tetap hitaon mangihutkon ni ia ay, songon na ipodahkon, pakon songon na iparentahkon hubata. Halani sa sitong ni, porini petongon bani na mangirikon Jesus on, buhay resiko, buhay tantangan na idopakon kita. Bahkan mungkin
mungkin maguan hosa kalani na mangirikon Jesus pakon ambilan nama dia ini. Tapi yakin mahita adong do ijay bagah-bagah hubata. Barang isi na maguan hosa kalani Injil ambilan nama dia pakon Kristus. Ay do na jupahan guluh. Anggo ibereham guluhmu hubani Kristus. Sir-sir makaguluh kon hatain. Ay do tongon na jupahan guluh. Subalikni, halak na lang sir-sir mangirik kon Jesus ay. Seng iya jupahan guluh. Seng boy artani na idunia on manggatih kon hosah. Seng dong gunani porini bahat na adong bani itanohon anggolang iri kon Jesus Kristus. Magoan do iya bani tonduni ay. Halani ay do ipaingat iya jari hita bani panorangon ase tetap komit mangirik kon Jesus. Ulang mabiar marsaksi pasal Jesus. Nini bani ayat terakhir halak na maila marsaksi pasal Jesus itanohon itanoh na buwe dosa pokon jahat-jahatonon. Jesus pemagira maila do marsaksi pasal ia ilobe-lobe ni bata. Halaniai sebagai halak na persaya ibagas Jesus Kristus. Au pakon ham jangan takut. Makorjahon sura-sura pakon parentah ni bata. Jangan takut mangirikon Jesus. Ulang gobir na siyam tetap ma jolom na siyam haporseonay. Jolom na siyam iman ay. Ase jupah kita haguluhon na manongtong in. Songon na isura-surahon Tuhan Yesus Kristus subata. Halanyai Bapak Ina, ingat kita malagu rohani makatahon mengikut Yesus keputusanku. Kuta ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, kuta ingkar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.